Dembaş temaşevanên hêja li rojhilata navîn geşedanên girîng diqewmin. Li milekî proseya aştî û civaka demokratîk li milê din hevdîtinên li ser Sûriyê, rewşa Sûriyê. Navenda van geşedanan elbet Bakur û rojhilatê Sûriyê ye. Em ê van geşedanan birêz Mazlum Abdî re biaxivin. Hûn bi xêr hatin bernameya me û spasdarin ji bo vê derfetê û hevdîtinê. وجب خيراتن سپاس بوجی. Beriya geşedanên rojane û herêmê diqewmin, ez dixwazim ziyareta we ya Başûrê Kurdistanê dest pê bikim. Bi İlham Ehmed re hûn jî li Duhokê bûn û beşdarî forumê bûn. Hûn çawa hatin pêşwazî kirin nêzîkatiya we ya li hember şandeya Bakur û Rojhilatê Sûriyê çawa bû? Yani او دعوتی جبونا اوه بو فرما دوهکه بری به دمک هم خواست بون هم چون تبلی بون برسی ام جی به سردانه گرینگ دی بینه جبر کو ام وکی دسپی که پیواجوی که نه دی بینه وصل بدم میل دوهکه و د فرما که برنگی دا آمده بون البته یعنی جبونا باکر رجلات سوری یعنی گرینگ بو و ام بارد کن و یعنی جبر واجی پیشکتینه دا تکیله مو هم باشور دا حکومت حریم کردستان دا و به دست بکی کی نه و پیشکتینه نه و ورن چیکرن پیشوازی گرم بو و ام بارد کن او خازایی یعنی تکیله نبر مو یعنی برای ما ایک لباق باشور کردستان ام شوازی خازاده بینیم. بله دور ده جبلی فورمه هون و هن هفدیتن جی پیکانین. یک جوان سروکی قدپی مسعود بارزانی هر وها سروکی حریم کردستان چیروان بارزانی جی هون و لگل هف هاتن جم هف. ev hevdîtin tenê di çarçovaya ziyaretek de bû an li ser esasên nîqaşkirina hin mijaran de bû. Ne em care yekem em yani rayedarên Hükümet Herêmê Kurdistanê ve Herêmê Kurdistanê em dibînin. Ziyaretekî damiya xwe yani damiya ziyaretên berê bû. Gelek mijarên aktuel hene ku me ser yani niqaşkir hebûn. Mijarên hevbeş me hedû terefan alaqedar dikin hebûn. Bi giştî jî mijarê yekî tane tewî yani vê demê di rojava me de ye. Li ser van yani serva mijara me dayîn standinê me çêbûn. Dîsa mijarên ev dayîn standinê bi hikûmeta Şamê re bi dewleta Sûriyê re ewa jî me servana jî yani em sekinîn me nêrînê hevde girtin. Alîkariya Başûrê Kurdistanê yani Herêma Kurdistanê ji bona Rojava ew jî yani mijarekî mihîm me serva axiftin. Dîsa yani bi giştî di mijarên diyalogê de mijarên aşîtê de di rojhilata navîn û tiştê ku Rojava alaqedar dikin, Bakur Rojhilatê Sûriyê alaqedar dikin, Kurdan giştî alaqedar dikin, me ser axiftin. Encamê xwe bi giştî erînî bû. Deriyê Sêmêlka em bêjin danûstandinên aboriyê a Rojava qet hatin rojevê di hevdîtinên we de an? Elbette em servan jî em de axiftin. û yani ji bona ku têkilî daha xortir bibin, dayîn standin çûn hatin daha xortir bibe. Bi giştî jî ji derê Sêmalka bîtir yani em dibînin ku yani diva pêvajoya avakirina nûh ji Sûrî û di mijarên aborî da mijarên istismarata da yani yatirma da divê ku rolekî ew ê hebe dorekî girîng Başûrê Kurdistanê Herêma Kurdistanê hebe ji ber ku em ciranê hevdine û yekşem birê hevdine ne tenê ji bona ev e ne tenê ji bona Başûrê Kurdistanê ji bo tevayî Kurdan Kurdê Bakur jî Kurdê diaspora jî ji bo ku kanibûn werin ew jî diva ew yani de xebatên êjniva avakirina Sûriyê û taybet li vê Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê li ser Rojava re ji bo tevayî Sûriyê ku ji bo ku rolekî xurtir bilîzin elbette wana em ser van sekin. Divan mijaran da nêzîkatiya rayedarên we hevdû dît çawa bû? Bi giştî erînî bû ew ne jî pîwîstekî vêrengî dibînin û ji bo vê jî amade ne.
وجه دسپیکا هافتنا خدا بس کر یعنی دنابرا پارتیین کورد ام بیشن یکتیا دموکراتیک دنابرا پارتیین کورد مجاره کی گرینگه هر وها و دمها آوریل ده جبو وی کنفرانس اکشی لدار خست خباتن وین درباره یکتیه ده چه آستیدن از خوازم وی هم ببم ده هفدیتن باشور دا افجیهاتن مجاره یعنی به شکل که چه هات مجاره هم یه باکور و روشلات سوریه همچی دکلین وین باشور نه جه کیف خوشی اوه کو توایی کرد توایی هیزی سیاسی کرد یرو پیشوازی یعنی پیواجه آشتی آل باکوری کردستانه کوریبر آپو پیشخستی دکن اول مت کنفرانس دیج آنی زمان هر کسی آنی زمان از بارد کم اول به یعنی بنگه کی خورد شبونا یکیت توایی هیزی کردستانه و تیبت اب مجرای جهاتا یعنی توایی هفتنی مده هات زمان و اما وتندي اول كان نزك منك اريني تباي حمي هيزان ما ديت ديسا مجارة روجافاي كردستان او مجارة كما علاقة دار دكي وكي وجي ديت الودر كي نو نرين ايا مريسا كردي سوريجي الودر كي هابون او نج آمده بون فرسات شبك امونا رجي يعني باخ بن سربا مجارين چاوا کو امکان بن پیواجوی یکتیل روجاوا دا خورتر دا پیش تابدن بسکری که کیمه هیه یعنی هیاتی که کردی نا هفش هاتی چه کرن لدم اکج بر نزک بنی حکومت الشامي رژیم الشامي اف تبلی او نبونه یعنی مفاوضات مذاکره نبونه اف چند جارن ام هول ددن ام جو دوست ماجي يعني هول ددن کو امکان بن يعني وانا جبونا مجارا ابي مجارا كردي دوزا كرد جبونا بندين كو بسكريكا كردا جريداي اتفاق دهي ازاردك او سروي گفتگو بكن بيك بن هوداني مجبونا بيتشدو كما بشنا الشامي حتى انا افچينا بنا بوكي بسكريكا كي ام تين الزمان جبو كان فيجي تشوا تشارا سر بكن و ابهاتا كوج ابي دركتي جي كونفرنسا او بستشي نيسان دركتي ام تشوا كانوا بياتي تفعيل بكن يعني ده بتر خورتر بكن ام سيفيجي امور السكين وبقشتي هم فكرين كو نتنه هيئتا يعني هيئتا كوج كونفرنس دركتي جبونا مسألة مذاكرة ومفاوضات كار بكي جبونا كو توایی كردان تمثيل بكي كرد روجاوا تمثيل بكي ده چه هندر ده چه الدربه اول ام سيرفي مطابقا يعني سيرفي اخافتن هات مكرن ومج يعني برای خو باشور ما خاص اونا جوهر ده قالي كاربن بقشتيجي ام هيبي دكن كو بدم پیشمه ده يعني اف هيئتين كوج كونفرنسا يك ريزيا هيزين كردي الرجاوة دركت بيتر اختيف ببن شام جبرچ ناخوازه ويتشتي بوي شام ديرا هفدتن بكي يعني هنجتين وان شنا حاجات وان اساسي البتن حاجات يعني ام تبلي نوبن او ند بين بيستا جارك ام دسبيك مجاري عسكري حلبكن يعني دوسي عسكري دوسي ابلكاري ام شارع سر بكن ديسا مجاري اداري هنا امانه جرك الهفد بكن يعني با قالك يعني حري من ايه كل بكرو جرات سوريا هنا ودبجين جرك دسبيك يعمل به الهفد بكن بيرام درباسي مجاري دستوري بن مجاري ايه حكومتي هفبش بن وبدا جرادج مجاري ايه دوزا كرد بن البته انا وانا نزك منكي راسته اللي بالي اونتي دا اصرار دكن انا جي ام دخوازن يعني دمك بيشتبا دوسيا عسكري ابلكاري ام يعني بگن چاره سريكي وجبو كوا دوسي كردي دوسي ديجي امسر بشون بله اما ورم مش ارا تكلين وين شامي ليبريا وياس خاصم بپرسم يعني دونالد ترامب و شارا demek nezde hevditine girink bek anin yek mijara em bejin ve hevditine Bakur û Rojhilatê Sûriyê bû. Divê hevditine de piştî vê hevditine we jî bi tombarak ra hevditinek bêk anî. Derbarê kutekitên vê hevditine de em bêjin çi ji we re hat ragihandin hûn dikarin me re çi par ve bikin. Rast e yani piştî hevditina a ku yani Serok Komarê Sûriyê me şera ku bi Qasra Spî çêkirî تفاصيل وي داتاي وي مرة هاتن بار بكرن شي طرفي بريست تنبارك ترى الجوري كل مرة هاتي وغوساندن ارين درباس بونه مجرب
باکر و روجراتی سوری مجارا قصده به ترامپ راحتی نقاش کردن آراسی ترامپ پرسکریه و برسیف شوانا گرتیه ارنی در بس بیه یعنی وانا دای خویا کرنا جه سروک ترامپ را گو به مسئله اونا اراده که و چاره سر بکن گفت مثلا يعني قلت لنا تيك لما قصد يعني باشن اما بمسألة كان متشارة سر بكن يعني بقشتي وصل يزك منك ارنجي تقدر كتي ورتي ودسا اوجي ورده حاضر بي يعني وكم دزانن سروك يعني وزير الدربه تركي جي حكون في داجي حاضر بو برجع مسألة نقاش كرن يقولي اغاي ما قرتي يعني وصل خاصة كي كبا مسألة ولا تشارة سر كرن بيشر بريد ديالوجي جت طرفي يعني سروك ترامب هاتي زمان وانا جافشتا قبول كري دسا يعني كو مجرى قصدي بقشتي فداكاريكو قصدي كري تاكوشنكو قصدي للديجي داعش حتى ناكري هفكاريكو قصدي بهذا التحالف فرقرتي او جذور هاتي الزمان والسرج هاتي تكسكرن واجي قو تركيا جي نونري تركيا جي لو دربو نزگاتیا ترکیه چه آبیه گلو درباره ویدا چه آگاهی دسته و دهنه آنچه جواره هات را آگاهانده راسته اوج مرات بگوز یعنی بگوسندن هات نقل کرن يعني هم ده جبينا كو تقصر سبي بسروك ترامب راتي تشيكرن يعني داوي جبينا دا حقان في دان تبليو بيه رئيس حقان في دان وهم جيد جبينا سيالي وزير الدربه دا دور دج حاضر بنا يقول لك جمره هاتي قوتن جمره هاتي نقل كرن تعرف تركيا انجي غازن جي خاكرنا وك حرتم دكن يعني دي بيجن قصدي جران حركات ديك جران دمشي يعني هناك دسا هدناك مجران اي خاين الزمان ام بيجن برتك خاين الزمان اشتي وسكرنا ليك تقولي ما جشتي فهم كري يعني بيجاره زياده وصلنا تجبنا شيء اللي كنت تجوا سايو خناين الزمان يعني او زماني توج زماني التهديد النابي يعني خاصة كي خوي اي شهر سر كرني بتر اين الزمان بله هكا واش وقت اريني انجام بيه هناكي تشتن اريني دركتيه هولي هكا اف انجام اريني دوی هفدتنه ده بيكوارن ده پراتیکی ده پیکورن ده باندورک چه آل سر هرمه بکه تایبت سوریه اشقا بسكري كمان اساسي ابك يعني ده جيفينا ده تشتي ارين تنا خفتن للبراتيكي ده بيكنتين او هيك مشكله منا اساسيه نعم هي فيدي كان يعني بشتي جيفينا كل واشنطن تشيبون يدي قوي براتيكي ورن ابيتن يعني دوا جوله بيشي مدى يعني ام بيجن دوا بيواجه بيشي مدى هبدتنا ده كو هنا قصة قابي براتيك سر عرضه ورن آبيتن تشتي كأم هي بيدكن أو كو ما دام كنها عم بيجن مجارة يعني هي زين لشكري أبلكاري كتير وجبية وما بشكل كي مبدئي ده تشرشوا اجتماع هفدي كري ده جبنا الدواء أكو شامي ده هاتي شكرن نبرما وريادار شامي ده يعني أم هي بيدكن كو من قابي براتيك بابيجن لهفدي بكن بلكي ده مجارين داتايا ده تفاصيل ده هناك بسكري كمان يبيتكن كوفانام شارع سربكن لبل مجاري مهري اساسي مجارين قوي يعني تبلبنا ما برلماني حكومتي يكشي جوهرتنا الدستورينا ونعم سربت شغلهم كافجي جرك دفردجي جرك زلال بنك ولا شكرن قاف ورده ورنا بيتن وهلبتن يعني هيئه كرديجي يعني بيست هر الشامي ودوزا كرد ما في كرد ولقيت بيكاتي ديتر كان بند دستور سوريا ده يعني مسوكر بكن اجبركو او بشكي اتفاقات ده ازاري اواجي يكجي هي بيمك ودمي پشتن بكن تيكلين وي شامي تایبت شار aradı çi astidene naha hat gotun ku işte pişti hevditına Washington'e hevditine ve de carektin dest bebikin gelot işte ku ha heye antune هكي هبه أصل شيء أصل تكليا. نا برنامج أو هنا برنامج ما إيه هبتين هر هنا. دبيابو بري شنو واشنطن جبناك نابر مو سرو كمار يعني أحمد شرعدا باتا تشيكرن اللي بيرا وقت درخستنج لبشتي يعني بشتي جبنا أو واشنطن هين ما تاريخ بيلنا كرنا
مهم يعني مهم نكو أصلي كم هبدي بين مهم كو يعني هاتي ما إيه مذاكرة هاتي ما إيه مفاضاتا هبدي ببينن وكانوا سرشتي براتيك بمشن أنا مسربت شغلنا كانوا مجارة كدين جبيني سي آلي شيء أمو و رایدار شامه و امریکی بهبرا چل شامه به و بلکه جل دربای شامه به یعنی جاکی سیامی به کم کنه بن هات هفته ببینه کل سر ایدی و دعوه یعنی قابل کنه بابه جد مجاری هفتنان ده احتمال هیا چیه که سیامین چه باشه احتمال اوج روجا بده ام به هفتنا دست بردام کن و حیانها هن بس هن مجاران کرن حیانها و به شامره دکیجان خالان دا لحف کریه خالن وصا بربچاو که هون و لحف کریه هنه آمنا از بارد که ما هری اساسی ما لحف کریه مجاری آگر بسته يعني يك بندي هري أساسية اتفاق دهي آزاره يعني آگر بسته و پشتی اتفاق دهي آزاره و آگر بست مريت ده جارنا بسكري که چوب درده كمن ل بگشتي آنها إرادة كش حد طرفان ده كو أو هبه يعني بس يعني شرط شيء نبه ومجار بالديالوج ورن شهر السركة حتى أنا دمشي وباشي وأنبارت كن يك أنجام من هري خورتي وانا يعني باتفاقنا ديسا بسكري كان أبدا مجاري خطابته ده دجبرتي ده لبلد أصلي فرمي ده يعني شيء اللي جمد به شيء اللي جم شامد به يعني زمانك أنبارت كن زمانك جوهه يعني وصا هري كم تدي قد كرن كو يعني دي نبدج برتي أوي هبتنا ورن شهر السركن نعم مجاري كوسا باش هنا يعني أوي وسام بيجي شيء إيجابي هنا ودسا أوي ده يعني مجاري لشكري ده يعني هرش قسم ما إمزان نكر بيجن فرميج نبي أوي ده يعني جبيني كبداية مشاكل الشامي وبحضورها بهبونا يعني طرف أمريكي مجاري يعني دوسيا لشكري دوسا أبلاكري ده ما لهذا ذكري تشاوكو تبربنا كوري يعني وري شيكرن ممكن هذا ده التفاصيل ده بس دركب اللي بالي أو يعني أو كي بس لبطنا كي اللي مجاري أساسي مانا مجاري أساسي مجاري إداري مجاري دستوري مجاري شكلي رجيم دولة سوريا شبه مركزي بين مركزي به أب مجاري طبيعي هري جرينجن دوزا كرت و پیکاتین دیتر چاو دستوری دوار زمان افانا هیچ کیمانه مجاری کو گرک ورن چهار سر کن و بیوانجی نممکنه لباتنه کی گشتی چه بن انتگراسیون قصده گلک تمرا کرن واجی گوت دمل لشکری دا لهف کرنه که دی انتگراسیون چه دمل بش لشکری دا پیکوره جبر کو هن عالی دبیشن قصده دی خو بلا بکه گلو راسته آن راسته درستی بخوازه يعني بمجاري بالانجليزي سر رقاندن اننا اخفتن يعني مجاري مذاكره مفاوضات عسكري يعني اما بيت خازون او بيت خازون قبل دكنو قال جارن مس اخفتني بالانجليزي سر رقاندن دركتنا اما ام قصي ده ونوبين جونجو نوبين جبر مجاري عسكري و بهفتنين دان جبرن چار سركرن اللي بلز گشتي اسكانم في بيجم يعني قصد هذا قصد هذا كي تبي بيكاتين يبكروا رجلات سوريا بيت حتى قال لك يعني بحذرا كسن الدربي بهرمي جد نبدا هنا هذا كد ابو بده صار بكورسون من نتر كاردك تجربه خل شيء بدجي داعش وبارسونا بهرمي ده هذا كي رخصتين كريو كاس كانوا بيجم يكشي هذا يعني رخصتين هاري مزن هذا سوريا ده بيوسته بشكل كي ريكو بيك تبلي ارتشا سوريا به وارتشا سوريا خورت بكي بتجربه خو بابونا خو باجمار خو بقوات خو بيزخه خورت بكي ام في بوري دانكو يعني تبربنا قصه جبونا ارتشا سوريا بيجي خورتر بكي وبخرا ارامي ببيني دي كاجي نترسي كاس يعني كاس تم برواجي يعني غيرك بي او هويك اريني ببيني تشتكي أنا أم تخازن أو بكن يعني تشتكي أم تخازن بباريزن أو بكو كذا شربان قصد فالا نرن خونك قصد رجال ديك فالا نرن قصد بشكل لايق تبدي بارتيشة به وصاد رولك خوي خورت تندري ارتيشة سوريا ده بالسرب أساسي في خبطة بدم مشاندن إيدي ترى تفاصيل أو ده دري مذاكرات سرت أخفت
بله پیمانا ده آداره ده گلک خال هنه مجار لشکری جدن آوده استنگین لبیشیا پیمانا ده آداره چنه جبر کو هن آلی دبیجن اشته دوی مجاری ده و توان باردکن رهبری خسر توان باردکن گلو تشته که بها راسته آنها نه دست به که yani belki yani garibun van evi ku tamam bardıkın garibun ki van ezikuna xab Parastan yeciba ayxwa yani va nirni xab Parastana lebel az bardıkın hanna yani teybet yani piştin va civinin davi kul şameçi bun hatta demek ki beri hatta az bahs ededik yani vakit zan demek ki civin Paris'e çebana böyle de haberi çebana دوچه وشنده يعني herkes نادزانه کو يعني رهبری خسر قصده هر تم او بي يعني او طرف آمده بيه و هذا النافبر چه امریکا دبه چه فرانسا دبه چه بریتانیا دبه اواگش کی به راستی دزانن جبر کو يعني بلگین کو امجبون او حاضر دکن بلگینی پسندی ای کو جبونا مذاکره و پیشنیاری خم حاضر دکن ام هر کسی را پار برد کن هر کسی زمانی قادر دزانه herkes nazarına taraf yani o necmede yani psikolojik necmede psikolojik şey ego garandikin taraf editirim. Az bardak ma va idi bir rastiye ki herkes ebe zanbe her kim kes idi jmara nabeje yani kaf şeyli ki fermi jmara nabeje un derin dakhinen. Az adveda qadın çend şey bilmez zaman. Az gering debinin. De tavay mejarada. دمجارين إداري دا من يرني خوش عندنا حتى هناك دمجاري براتيك دا يعني وكي ام بيجن ترى سركرنا ديرازور شوا هريما ديرازور شوا ام بيجن حفاظه ديرازور ببيك ودسا هناك دوسيه ديتر وكي دوسيه نفط دوسيه سينور دريان ما يرني حمي بنفس كاندي شاندنا دمجاري لشكري دا ما تسا اي خوش عندنا ما پیشنیاری خوشادن هم چواد خواستم که قصده یعنی انتگره به بیان به تبلی ارتش سوریه به چه رنگی به چه شیوازی ما ناف شاندنه ناوین ایکو ارکدار ببند و ابدا مگیش ما تفصیل ما شاندنه yani bir arada ما اوشاندنه حتی نه ما هی برسیب نگرتنه حتی نه شامه دا لسه پیشنیاری ما هی برسیب نه تا و هر کس دزانه و نه بنده برسیفانه یانجی هم بنده کم بیشن یعنی معوده کی نواره بریکن رندوی نوارن داینش بنا کم کنه بن سر وقت خازنه نقاش بکن مبخوا بقول لك رادار شامره ما اخفتيه ما برسيف جوان خاصتنا هين برسيف نهاتي از بارد که مجاری که دینه مجاری که اوجه یعنی گاوی باوریج هنه دبین گاوی باوریج ورن آبیتن نه اوجی ما تخازن امجی یعنی تخازن اب گاوی باوری ورن چیکرن يعني مجاري عفرينه هي مجاري ان فجار خلكي العفرينه هي سري كاني تلبيه ده سوري حمي فجري يجي خو خلكي كوشبر بدجرن ريوهر بكري بس اما هنا بكري بسكري كان مثلا بيجن جمع 12 سالن افزاروك دخوينن دربي كنترول الدولة السوري المركزي يجي يدين جو صاحبون وكي ادلب عزازي ودران دبلومي زاروكن حمشكي يا خاندوانن جيواتن اريكرن جمع هنا بسكريك نهاتي شارع سركنا هناك مجاري في رنجي هنا مجاري أمي باوري بيجن باقي طرف يوم ده جهابن يعني مجاري كي باوري هي وعم تخازن في دمه ده هنا قابي براتيك بافيجن با بسكريك شوارن شارع سركن بيجستيج بونا بإرادة جرك إرادة كي خورد جرك با إرادة جرك هالي خد أم رابر دكن جرك طرف يدين رابر بك بله دمن داوین ده بریان هاجو سابو یعنی رایدارن باکور روشلات سوریه هر تم بانگا زاگونه کی نود کجبو سوریه زاگونک نو جبو سوریه چما گرینگه اف زاگون چوا لتواهی ام بجن زاگونک چوا جبو تواهی سوریه هند خاصن نه ود بشن یک نه حال حاضر عربی بین اعلان دستوری yani evaki desturi şey bine ne desturi ki muhakkak yani hati elan kirne ava heye durdaki masiyane madden yani bendin ko be ittifaq dahi azar nakukun hana in heri dayid cibina me evet cibina me şamel de yani bsaruk kumar rahme şerar başta ma o kema ani zaman na despeki gerek abarın saras kirin yani alana desturi ekona hey gerek luguri ittifaq dahi azar hana benti de waran awkirin waran saras kirin ewa ki
يعني herkes tevliye be tevli hükümete be doza kurt var mecali doza kurda girdene gerek var sarras kirin yani sarras kirine gören gerek yeka bir yakşi çekirna yani düstura Suriye abingehin ama zaman ceradı be yani belki 10 سال بن 3 سال جرا دبن شغل جرا دبن اواجی پیوسته کو یعنی همو طرف دکبن کمیته اكو في حاضر دکه yani komite amada kırna adüstüre gerek kestekebin avan hatı çekirin ana am tıxazın ki herkes tavayı pekati tem eyvan nerivan tevli ve komite amada kırna adüstüre binç boku am kanım adüstüre ki münasip bu süre çek بگل و نتوین دن را تکیلین و هن آنها او دملی هفدتنین وین شامه دا چه فکرن درباره وی دا قط جبر کو هم درزی هم علوی او جی هنک پرسکری که نوان هنه دا خواز نوان هنه دوی مجاری دا چه گشتان هنه نه تکیلی ملگل توی پیکاتن باش هم لبر باکرو جراتی سوری همی به هفره کار دکن دهدری قصد دا هر کسی هست نونری هر کسی هست همجد أصلي سوريا كيش كده يعني تكلم حركة سيرانا بدوروزيا رهنا بعلبية رهنا بالسنية رهنا بإسماعيلية رهنا بخريستاني هندري سوريا رهنا بحركة سيرانا أظننها دمر جماعة أسد يجابون ما بيك بكار ذكر أنا أجي الدوام ذكر أو أنا أجي ما فهمت كلام جو ما فهمت ذكر قال لك أنا برمدا أو هي وصا بهفدر حركات كرن بهفدر فهم كرن بهفدر هاري سياسي ده بهفدر كار كرن أبا هنا ما بدر وصا خبطة كي بهبش أبدا ماشين اللي عم تخازن أبا بتريكو أو بريكو بيك ورا ماشاندن مثلا يعني نمونا عم تخازن تاني هبتني ناكو بشامرة تاني كرن نتاني إنه ناري باكرو رجات السوري عم تخازن تدا إيه أوجه هبن إيه ناري دروزاج تدا هبن إيه على وجه هبن يعني حياتي وجه هبن أم سوري جيب هبدر وصا كان بن هبتنا تشابكن وجبوا كل هباتنا كي وصا جشتي هم كانوا تشابكن مخابنا بنها نينا بس كده نيجي ده جودانا لبالي تكلم بحركة سيرة باشون أم داير السياسي ده جي تشتكي أم ناجي بونا بكرو رجات سوريا خازن أم هم تشتكي بونا جدي ترجع خازن وهري كم أم خازن أو ناجي نافا أبدا بناجي نافا هبتنا ده مش بكم كارب شكل